Amahoro bakunzi ba Minembwe TV, uyu ni umwanya makuru ariko mbere yaho ndore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kurambura mu kanya gatoya. Abantu 11 bafiriye mu gitero cy'Ibukavu hakomekeramo abarenga 60. ACC ivuga ko kwanga kugana na M23 ubwabyo bigaragaza ko ari ikibazo. Twaza kuja mu Rwanda, u Rwanda rwahamagaje ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda. Ikaze n'amakuru mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda Yohana Duseri. Abantu 11 bafiriye mu gitero cy'Ibukavu, bandi barakomereka bagera kuri 60. Ihuriro AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko nibura abantu 11 bafiriye mu gitero cya grenade cyagabwe mu mujyi wa Bukavu ku minsi 27 kwezi kwa 2 2025. Umuyobozi w'ihuriro Bwana Colonel Nanga yasobanuye ko iki gitero cyakomerekeyemo abantu nibura 65 barimo 6 bakometse cyane. Nanga waganiraga n'abanyamakuru yagize ati igitero cya Bukavu cyafiriyemo abantu bagera ku 11 barimo umugore wa Kigabze, abandi 66 barakomereka barimo n'abakomeretse cyane. Iki gitero cyagabwe kuba bitabiriye inama yateguwe n'umuyobozi wa AFC yabereye mu mbuga ngari y'umujyi wa Bukavu hazwi nko muri Place d'Independance. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iki gitero cyagabwe hashingiye ku ibwiriza rya President Felix Tshisekedi wa DRC yahaye guverineri w'intara Kivu y'Amajepfo Jean-Jacques Purusi. Gusa ibiro za President wa Republika Demokarasi ya Kongo byatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo binyuranyije n'amategeko. Kanyuka yasobanuye ko kandi abagwanyi ba AFC M23 bataye muri yombi babiri bagabye icyo gitero kandi bagishakisha n'abandi bacitse. Reka makuru yacu tuyakomeze muri Kinshasa. ACC ivuga ko kwanga kuganira na M23 ubwabyo bigaragaza ko ari ikibazo. Nibisanzwe rwose kuri President wa Republika Demokarasi ya Kongo kuvuga ko atazigera agana na M23. Ibi biremeza ko turi mu bihe by'amakimbirane n'ibibazo. Uyu muvugizi w'itorero ry'abakristo muri Republika Demokarasi ya Kongo ACC avugana na Top FM kubyerekeye itangazo riheruka ry'umukuru w'igihugu wongeye gushimangira imbere y'abagize umuryango we wa politike kutavugana na M23 yakunze kwita ibikoresho z'ubutegetsi bwa Kigali. Pasteur Nsenga usa nk'udahangayikishijwe n'izo President avuga, ahubwo yibutsa ko abapasteri batojwe neza mu buryo bwo guhindura amakimbirane. Yagize ati nimpuguke abahugura abarimu ibyo bakora ubuzima bwabo bwose n'ukubwiriza ubwiyunge. Umuvugizi w'itorero ry'abaprotestante yagize ati nanone mu bihe by'amakimbirane ni ibisanzwe ko buri ruhande rushiraho amananiza runaka cyangwa se rugashiraho ibisabwa. Pasteur Nsenga yatangaje ko hateguwe gusengera amahoro no kubana Kinshasa muri katedrale y'imyaka 100 y'abaprotestante. Yagize ati iminsi nyayo yatoranyijwe ni umunsi umwe y'ukwezi kwa 3 2025. Arongera agira ati turakomeza imirimo kandi amaherezo tuzashikiriza kandi dusangize abarebwa n'iki kibazo raporo ibanza y'ibyifuzo byacu mbere yo gukomeza, kuko haracyari icyo cyiciro cya kabiri kigizwe no guhura n'abakuru b'ibihugu bisigaye mbere yo kurangiza kugisha inama. Yongera ko kuri ubunyamabanga bwa tekinike buri mu nzira yo guhindura raporo zitandukanye zakiriwe. Muri icyo gihe kandi hari inyandiko n'ibisobanuro zatanzwe n'abashinzwe inama. Ko bibutsa ko intumwa za Kiliziya Gatolika n'itorero rya Protestante barutse kugirana ibiganiro na leta Kinshasa na AFC M23 ndetse bakaba barageze no mu Rwanda kumva icyo rutekereza kubibera mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugiramo uruhare nubwo rutabyemera. Reka amakuru yacu tuyasoreze mu Rwanda. U Rwanda rwahamagaje ambasaderi w'Ubwongereza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yahamagaje ambasaderi w'Ubwongereza i Kigali kugira ngo atange ibisobanuro ku magambo ya Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afrika aheruka gutangaza kuri mugenzi we w'u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga. Na gatatu ku minsi 26 y'ukwezi kwa 2 nibwo Ministre Korisi Ofu yahuje Ministre Olivier Nduhungire n'imfu z'abarenga 70 bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ubwo yari imbere y'abagenzi be b'inteko ishinga amategeko yabajijwe na David Alt ukuriye komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza ibijanye n'imfu z'abakristo barenga 70 baherutse kwicwa n'umutwe wa ADF w'iterabwoba hakoreshejwe imihoro n'imyundo. Imirambo y'ababishwe yasanzwe mu rusengero muri territoire ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ministre Korisi ubwo abazwaga nimba hari icyo bakoze kuri zimfu cyangwa se nimba Ubwongereza bwaragejeje iki kirego ku miryango mpuzamahanga, yasubije ko bari kugereza kureba ibyaha byose bihabikorerwa
muri biriya bitero bikorwaho iperereza abantu babiryoswe. Ubwo nahuraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda i Geneve muri iki gitondo, yahakanye ibi birego byose bishingiye ku biri kuba. Usize guhamagaza Minisitiri Alison Trump, Minisitiri Olivier Nduhungire yamaganye ibyatangajwe na mugenzi we w'Ubwongereza, avuga ko ibyo yavuze ari igitutsi ndetse bitemewe. Yagize ati ubujiji buri kuri uru rwego kwitiranya ibintu n'ibinyoma bya Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afrika Chris of Haber ni igitutsi kandi sibyo kwihanganira. Yakomeje agira ati yabajijwe na bagenzi b'inteko ishinga amategeko ikibazo cy'abakristu bicishijwe inyundo n'imihoro n'abagwanyi ba ADF, umutwe w'iterabwoba ukomoka muri Uganda ushamikiye kuri ICC mu gace ka Kasanga muri territoire ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Arangije avuga ko ubwo nahuraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yahakanye ibi byaha biri kuba. Umubano w'Ubwongereza n'u Rwanda ukomeje kuba mubi ahanini bitewe n'ibibazo by'umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Londres iheruka gufatira u Rwanda ingamba z'ibihano irushinja kuba inyuma y'umutwe wa M23. Ibihano u Rwanda rwamaganiye kure rugaragaza ko rutanyuzwe n'uburyo Ubwongereza bwahisemo gufata uruhande rumwe. Mwakoze kubana natwe muri umwanya w'amakuru. Niba utarakora subscribe yikore maze uzozibona ibiganiro byacu ku gihe. Duhure ubutaha.